Ngibingelele kuwe mlaleli, ngathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba ezintsha nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje lithi i-M_K-ke laphana-ke izogalela-ke laphana-ke e-Gauteng-ke namhlanje-ke ihambe-ke isiza abantu-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami phela into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke lo we-M_K-ke uzwele wena ukuthi-ke uthini-ke kwividiyo. Mina sicela futhi usizwele-ke le video le ungene kuma-comment section-ke futhi uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masugcina nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke ucindezele nebhathini nje usubscribe laphana-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Umkhonto wesizwe uyagwaza amadlala. Comrade sise-Gauteng. Sigalelekile eGauteng, sigaleleke izolo namhlanje besihlangene ne-task team elidwa umfowethu uGumede. Kusasa sizobe sihlangene nabo bonke abasebenzi baseGauteng ekade bekhalela ukubona uBishop uNgcobo uku-address ama-issues abasebenzi, abanye ama-cleaner, amanye ama-security, abanye yilokhu nalokhu. Kusasa-ke si-available, sikhona khona la esenta enkabeni yeJohannesburg. Ngizocela ngala ngino mfowethu okuyena oconvener iGauteng kwi-MK Labour Desk, umfowethu uGumede. Yeye amandla abantu Jikijela Mkhonto, jikijela ya hayi kusasa sithi bonke abantu abaphume ngomlingi babo laba abakade besikhalela kakhulu bebona umsebenzi omuhle obuwenzeka eKZN province. uBishop usezowafika-ke nathi manje usazosilekelela ngapha eGauteng ngoba maningi kakhulu ama-pressing issues abasebenzi kuwo wonke ama-province. Besikade sise-Limpopo nakhona bajabule kakhulu ukuthi sikwazile ukuthi si-attende i-issue ye-Labour Desk. So manje nala eGauteng sithi abazokwazi ukuthi kusasa baphumelele ngobuningi babo. Siyabonga kakhulu, asibambisaneni. Indawo isoba ilapha eHillbroad Theatre okuyiyona esibona ukuthi izokwazi at least abantu bakwazi ukufinyelela kuyona ngoba i-central isikhathi kuzoba u-9 o'clock ekuseni. So sicela ukuthi abantu bafike nje ngo-9 ngoba-ke zonke izinto zenzeka ngesikhathi, ngoba kufanele ukuthi makushaya noma abo-2, 3 o'clock sibe sesiphothula zonke ama-complaints esube abantu beze nawo. So siyacela nje ukuthi bagcine isikhathi at least from 9 o'clock sikwazi ukuthi sibe sesi-organizile sesikhona, sihlale phansi ngo-10 siyaqala. Then-ke masishambe kushaya abo-3 sesiqedile. Siyacela-ke bafowethu ukuthi singabi late. Siyabonga amandla. Ya no-ke siyabonga kakhulu kuyeyeye comrades. Si-advocate into ye-Basic Condition of Employment Act, si-championa into ye-Labour Relations Act. Sifuna abasebenzi ngaphansi komkhonto babe delivered, bangabe ngama-slaves, kungabi bikho i-exploitation, kungabi bikho i-unfair labor practice, unfair dismissal. So ilezi zinto esizele kakhulu eGauteng ukuthi umkhonto uthe uzokwakha abantu ukuthi baphile impilo engcono. Iyo leyo nto soyigcizelela kubaqashi ukuthi abakwazi ukuxhaphaza abantu, kakhulukazi ngilokho ngishilo ama-security, ama-cleaner, abasebenzi basemaplazini, amafemu, kuyagujwa kusukela eMpumalanga kwaze kwafika eLimpopo sise-Gauteng. But they are continuing complaining about these things. It's time ukuthi lezi zinto ziphele nya finish. Siphethe abameli behind us, siphethe ama-unionist, siphethe ama-shop steward, and sifuna umuntu ozosebenza nomkhonto azi ukuthi akuziwe ukuzodlalwa la. Ama-union angekho ngaphansi komkhonto, qala manje ubone ukuthi i-union yakhe iyasebenza noma ayisebenzi. Mayingasebenzi, move.
sokunikeza i-union engaphansi komkhonto sikutshela ukuthi ke le sizoyiphoqa ukuthi ithathe imetha yakho ifake enkantolo uma ihluleka ku-CCMA, uma ihluleka ku-bargaining council. Sizobatshena, sizobaphoqa, sizothi ayikhokhe ikhokhela iy'ndleko zenkantolo ngoba sifuna abasebenzi baphile impilo engcono. So kusasa siyahlangana Hipro Theatre 9 o'clock siyahlangana. Angabi bikho umuntu, first come first serve. Uma ufuna udaba lakho lisheshe lilalelwe, yenza sure sizobe sinesithangami la uzobuchaza khona udaba lakho bese thina siyaqala siyakutshela ukuthi ke sizothatha yipi imigudu, wena sidinga yipi information kuwe esokwazi ukuqhubeka ngayo. So yilokho nje ke ma comrade, nabafisa nje ukuthi bajoin ama unions ethu basithinte basho ukuthi simena ngikwile sector, ngicela ninginikeze i-union engizokwazi ukuyijoyina. Sizoba sonke ndawonye. Amandla, viva Raftu, viva.